magandang hapon. Oy, magandang hapon po. Sir, ito na pala yung sabi mo, sir. Magkano ba yan, sir? 48, sir. 48, sir? 48. Na, sir, oh. 50 pesos, tapos 48 lang yung babayaran, sir. Sana, Lord, hindi na niya kunin yung 2 pesos, Lord. Sana hindi na kunin, sir. Ay, sir. Sa'yo na yan ang 2 pesos, sir. Panggasolina mo, sir. Ay, salamat, sir. Salamat. Thank you, Lord. I pray you'll be alright. Pangalan ng customer ko. Charis Labrador. Na-search nga sa Facebook. Magaling kang kupal ka. Ang ganda pala ni ma'am. At dahil sa Facebook ay nais at ubihin sa'yo, di ko hahayaang maghangong ako na. Magandang hapon po, sir. Hapon din. Magkano po ba yan? 48 pesos lang, sir. 40 pesos. Ito po, 50? Ginagawa mo. Tagal pa po yan, sir? Sandali lang, sir. Nang-isturbo ako sa'yo, sir. Grabe, ang bobo naman ni kuya. 50 minus 48 equals 3. Bobo naman talaga. Parang may mali, ah. Sir, baka gusto mo idagdag ko na rin to. Magkano ba yan lahat, sir? 80 po, sir. 80. 80? Sir, oh. Sir, wala po ba kayong exact amount dyan, sir? Kasi Sir? wala kasi akong pang sukli, sir, eh. Ha? Paano yan, sir? Na wala pa akong ibang barya, sir. Yan lang, sir, ang pera ko, sir. Wala talaga, sir, oh. So, anong solusyon dyan, sir? Wala, sir. Wala talaga akong sukli, sir. Sige, sir. Sa'yo na lang yan, sir. Sige. Magaling kang kupal ka. So, hello everyone. Boy Tisoy again. So, guys, meron tayong tatawagin, guys, na customer, guys, kasi guys, first delivery po ito, guys. So, tignan natin, guys, kung anong reaction niya, guys, ha. So, what's this? So hello guys, nandito na tayo guys sa pin location sa ating customer, guys. So atin nang tatawagin, guys, ha. Gago! Kung nasaan na siya, guys. 2 hours later. Guys, ang tagal lumabas ng ating customer, guys, pero willing to wait tayo pa rin, guys, ha. Baliw ka yata, eh. So guys, nandyan pala ang ating customer, guys. Nasa likod ko, guys. Hindi ko namalayan, guys. Yes sir, good afternoon. Hi ma'am, ikaw si Jean Cortez, ma'am? Yes opo sir. Ma'am, ito na pala ang order mo, ma'am. Ay, thank you sir, thank you. Ay ma'am, so Ay, sir, vlogger sir. yes ma'am, vlogger ako, ma'am, na Galing ha? shout out din kay Ma'am Jean Cortez. Hi. Ay ma'am, ganang pwede pa subscribe sa ako ang YouTube channel, ma'am. Feel like the world don't love you. They only wanna push you away. Some days people don't see you. You feel like you're in the way. Oh baby, 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 my baby, baby， 我绝不能失去你。你熟悉的声音还占领我的心，怎能忘记？想你就像是呼吸。Oh baby。
What's up mga angol? So, welcome to our channel no. Naghimo na sa mga video na inyong mga nakita karon atong gihimo gyud. Hope nga nag-enjoy mo sa among video nga gihimo karon. So, shout out. Yes. Shout out oh. Shout out day kay Sir Sol. Sir, shout out si mo sir. Shout out na pa shout out rin guys no. Kini si Janril channel. Sorry kayo sa mga tugay ka na muna shout out. So shout out sa imo. Panda-rider. Shout out sa imo, shout out. Katong mga una na mo kuan, wala gyud ka na shout out kay daan na ito nga mga video gyud. Yes. Okay lang na-upload. Shout out sa imo. Okay, kapwa rider, shout out sa imo. So mga rata guys, shout out sa inyo tanan. Yeah. Thank you guys. Guys, ay mo kalimot og subscribe, like, and share guys ha. Para sa mga more video coming guys. Baby,